nakapors i baki pulit rengkat baki ofisa sokar ki yutalasi ki kali kamtam ki kot kisla ka jongki bar habaki lap bagi ki kali kemya kat kamsa laju shankuna ki penman kini ki ofisa pun kami kali ban cek dari ban talasi ki kot kali kini de kimam biang ki kot kisla ia kan ile tu do bat dispersing rani lembaga RTI ke bolawa nakatrat pulit komplain bagi don ki kali jong ki pulit ki basya king man kasni yang te ko nyume bar kita ki kali pulit ki de ke nambar ke de ML05D Nriu Kendai kedai Alto Standard. Kawai pada ke ML05E Nriu A Highway kata ke Swift. Nombor lain kedai ke F Nriu North R Kendai kini kikali kedai kiba syong dek officer. Lisek keling. Te hadin bangayok komplain bang ba kani ke jingsek kali ya dek pulit dah kini kali. Hadin bagi syek ya kali jongki kim don kot don sela. Kim siu kajra. Tiga jingkeli kelong daraki polis gile akan ni gadur kumno kinut ban syek ya kali upat ba. Tiga ni kadi ke wara ya jing lara nya police department namar ha jing sya kadi ki polis ki bora itu kali kitam ke officer ki ban penbiang dia kot haswa bakin kedau keti giwe. Ndai kumbayo I minta kira keleng itu kali kelem kot tem sla di syek kot man kasni keleng. Yal dem dan kot ban sla dia di kot ndai giwe pada syek ban man kasni. Pini yang tai bekali po spot. Pini po antai po 101 je itu kali ka swift ke rong bayong gawe. Basong tu officer bajrong ha. Tip gay we tu. Nda tu we de balangkot basong itu fifth. Na we ba tu we bayong ba itu real like handai itu. Te hadian bang ai de RTI ang ne wa inform yang wong ba kani ka vehicle ML05D real handai. Te ya kani ka according the set officer was compound fine as per motika pau hadian ba complain RTI kemud kana kalian ko polis ati action yang ini nambar kali ang cek ki polis gini cek mentag la cek hadian mangale RTI kala ale asnagi polis ki ong bala te la sim ta kani ko we kali swift de hadian ba la complain de kila action no kot kali ki kata jing kwa jonga kalong ngamut ba ngabisni polis ndai nga peni ya kanti ka badai lada ngau beriu bebek dadi laki kedua ngele ban penbet dalam pelak penbet tem dalam no apa ni kum dia ban tharong dadi banga kwa ban khamrai ha ka tu kasni ba syek kali dan khot ye pi ki press face to face ang tu dikitu la khamrai ngam kwa ban pen khamrai ki ngale be da kanti da ka ba bale kum ne khnang ma ki so thu ki ba kin no ma ara kita hi bang